سي سمنو نافا السنمرا كراكوين تسيني ديوسانا الساقية إوا كان دنيني بلي أفريد نتلليا إذن الطوفسي 1871 مازال ذكس سي 1871 غير الساعة ديون وفريد وين قبايليين خاص ما يلتسوتا توثا كن ثوفا أكن ثولا أكن زمارة السوض منو يلتسوتا تزرب باللي ثيل اللي تقبايلي تشدنت ثيوث من كساس ثيل اللي تقبايلي أتوغال ذا شغلال كان أفريد تللي يخلالة نكمل ويخلال كرا العتاب كرا نسفلان اكو ديلان ذي القرن دوزقنا كاع الدال اثمثن في سماثين لان ويذ كراوان كرانا يكشمو غليف غافي قبالين تمورث سقميتا مورث وغال ذي الحبس إذ يقضع ووال ما روالينا كان ولاش تيكلي وين دي تمورث يكتميثن الشك قرناك ويسن ما مازال تفندق من نوغ نغفراناس ويسن مسلان سوينا كنا قدش نغاهاث تسعة زقيتن ثقوذي كوي غاون ديوث لا ستاتيستيك تنشطوحت كان ماشا انا مشي نس مقار ثاقي تفرات يورا وسلواي الباب ليون 14 تفرات تاقي غرانت 140 الف كمثلا دي لاباج تقبايلي تيفين فيسبوك 114 الف ديك السن دي ثمور تقبايلي تيلان ثاقي ذلا داتا فيسبوك ماشي نو انا مشي نسكن 80 ذي 100 نويذ دي تيغران نويذ دي تافاناك وين نتسارو ذويناك ونتفيلمي ذويناك ونقدش اثنان دي ثمور تقبايلي تيلان غاود نسوثر ما راه تكشمام سيخا من نوان تمدي ثاقيا اتقلوم سيون نتفوت ورجينا السبروم بلي تمور تقبايليت يتوكرفن ذينا نكوني غي الطف تمور تقبايليت يتوهرسن غرنا غي السرم تمور تقبايليت يتوحرمن يدنا غي في الدم هادشي ذوياض يرنا ولا شاكون وياض تجي قيمن ولاش حالا نكوني غدي في الدن ذاك راو دام السوق تجمعت ذي كيمان اني مغنسن يلحون غفيوثن تكثي يتمقدرن يتمسفهمن ودي تراني تغرين ام يون ومثال يقومنا نبلي غامنو غف تقبايليت موسن دوكلارا وريت تزرار الزاد إلا قد تزرم بلي ذي مياثن اني مغنسن كمضبرن إكزمرن مرسني هوين غاد نجرن فريد يما ننسن أكنا تسالين اسم نسن ما شافرنا درنوني غال ننسن غير ويداك ويرفدنا منو قبايلي يقويثني يساع السولين تقبايلي ثنيك يما ننسن ونيك وينك ويلان تجميلت مسنون نزورن سرثانا ويداك نسعى يكسانا زالت ذوك اللي تهمات نسيدات ويداك قبلان سيا غير ذا أذرنا ضر غير ثفير كنا ذكرنا منو غير الساد وذاك يرنو نفوذ منو غنتموننت تثمي وتثمينا غتروح الساقية غير ولا سديت للي إلا ذي الحبس الساقية ذم يارو غم قران يرفع فرنن ثيرو منو تثمينا غتروح ذي غن غير دحميمي غيت بشير يغي جانو سنة قاعدان أتروح ذي غن غير يمدوكا لنا العزيز تاري أكتنا ثنازور يوضنا نشطو حتى كراياكيا نسارا ما سنحلو. Mes chers amis, jamais nous n'aurions arraché l'éclatante déclaration d'indépendance sans la force du collectif, un collectif large, solide et résilient. Ces dernières semaines encore, certains adversaires ont tenté de nous réduire à une mouvance d'insulteurs comme ils déblatèrent. Leur objectif est clair, nous couper des compétences, discréditer notre combat politique et diplomatique et pousser la Kabylie vers la violence. À ce rythme, le régime algérien pourrait totalement leur dérouler le tapis rouge. En tout cas,
C'est peine perdue que de multiplier les manœuvres, les propagandes et les procès. En Kabylie comme à Paris, nous ne laisserons ni le pouvoir ni personne travestir ce qui constitue l'ADN de notre mouvement. Un mouvement politique, pacifique, qui avance avec des arguments, de la méthode et de la pédagogie. Mais face à une dictature totalitaire de surcroît, nous avons compris une chose essentielle. Ni les urnes, ni les réformettes, ni les suppliques ne font bouger les lignes. Il faut donc avoir le courage de se donner les moyens d'instaurer un véritable rapport de force, le courage d'explorer des options à la hauteur de la gravité de la situation et des enjeux. En tout cas, je vous le dis, sans détour, le gouvernement en préparation pour septembre s'appuiera sur un vivier exceptionnel. Le futur Premier ministre dispose déjà d'un cercle de compétences parmi les plus solides, composé de cadres et d'experts dans tous les domaines, et prêt à tous les efforts pour faire avancer notre cause. En dernier mot, mes chers amis, que nous soyons encartés ou non, restons soudés, restons unis, répondons à l'appel, chacun à notre manière, mais toujours dans le cadre pacifique. Depuis 1871, le chemin vers la liberté a connu des avancées et des reculs. Mais cette fois-ci sera la bonne, c'est notre conviction. نتشيل في الله وانا كنت تكلم في الله نار ثالمير تنوال